aya ni amakuru adasanzwe abonetse ku kinyamakuru Itangazo. Aravuga ko umuntu bitabamenya Kiramani ndetse n'abandi ubu ngubu bari mu gifungo, bagiye muri gereza iramara ukwezi kose. Wakwibaza uti babakatiye iki? Ese ni ukubera iki bagiye mu gifungo? Ngo abasilamu bose bari ku isi ndetse nk'abamenya ndetse n'uwo Kiramani ngo abo bose bagiye mu gifungo. Bafunzwe bazira iki rero? Ngo bafunzwe bazira yuko ngo bari mu gihano cy'uko bari gusenga Imana bakigomwa ndetse bagatanga ndetse bakanafasha. Nicyo nkundira abasilamu, ntabwo bo bajya bagira akanya, bo bafata akanya bakagira n'akanya ko kutarya.